uthi uJohane mina ngibhabhatisa ngamanzi. Amen. Okay. Ube ukuphenduka. Amen. Uthi kepha kukhona ozayo emva kwami, loyo mkhulu kunami. Yena uma efika eqala yakhe inkonzo isebenza ngomoya. Yes. uJohane uthi lo othume uJohane utshela uJohane ukuthi hamba uyobhabhatisa abantwana baka-Israyeli ngamanzi. Amen. Ireason ukuthi phakathi kwesizwe saka-Israyeli kukhona umuntu okumele aziwe. Loyo muntu loyo okumele aziwe lesikhathi abhajadiswa ngamanzi. Amen. 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 uNkulunkulu wathuma uJohane ukuthi ayobhabhadisa. Yeah. Yazi wenza ukuthi yonke into uJohane azoyisebenzisa ingabhilongi emandleni wakaJohane. Kungabi nento uJohane azozibonga ngayo noma ayikhombe athi this is my effort. uNkulunkulu wanikeza uJohane imessage bekumele ayishumayele. Leyo message ethi phendukani ngokuba umbuso wezulu usondele. Wayala noJohane ukuthi hamba uyobhabhatisa abantu emanzini that I've already provided for. Yes. Yes. Isource yokuphenduka yokusetshenzwa kokuphenduka kwabantu umsebenzi kaNkulunkulu ayi-1. Yes. And bonke abantu abaza kuNkulunkulu kumele bazithobe to that level, bavume ukuthi uNkulunkulu umisile ukuthi bonke abantu abakholwayo kuJesu kumele bandlule kule ndlela yokuthi bangene ngaphakathi kwamanzi, ngokuba he is the sole provider yokusebenza kokuphenduka kwabantu. Oh yes. I know. And iyafana nalo ozayo wesibili lo bekumele